LG water purifier ti hian stainless steel ten kan hmana wangin re tak tui da pu in pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui e thiang him bik mineral booster samana wangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui man tur an khol hnem ani machine cleaning technology an man tela wangin kuta manual ati fai ngai velawa an manin identify thei ani Hengan bung rata hi EMI mangin ol sam takin apung om na vin ilakhi ni chuchang dutan number kan on tar la na ti hian zofia the rin kan ni le voinia e press conference kanan kova kan ko na chan hi tunla India rama politics a ti lian ber pura hul gandia le India blockin tuna non vor chobe mem vote chori chungchang ania vote chori kan ti chu mizo tong hian vote ru kama vote chi ti ching pentila dik zok ma ome amaro chu hi man de kum sam ni som pathum election zoa Mizoram EVM rigging kan han ti kha phantom wave kan ti chho radio wave kan ti thal sit in chukwa tala mu ti velang kha ani velova hearsay rin thu ani lova AICC pura hul gandia te hovin uluk taka an zirchian na tanga thil fello tam tak mu chua chumi an out chua puina chu ani a mani lokhan si voter in mood of the nation pola la ka te pokhan July ni khata tanga August ni sompali in kara si voter mood of the nation ala ka khan a long term decline in the support of Narendra Modi and Tia Modi a support base atla diam vetual tuala pura hula kang chhotual tuala khabilam ai ma chuan khang mi noi ni an survey base khami noi ni singkwa chho noi thum don an survey khamia po khan India ram nge hian democracy hi be atok meka there is an imminent threat to democracy ti kha a respondent tam zok India ram mi puya an survey la na te po khan India ram mi pui ngai dan ani a khanga khan India ram hian politics boruak ain her danglam chho meka mani te po khan Mizoram ain her danglam dan te po kha kanan soya Mizoram chuan kan la se thu lu tukin kan la se thiam lu tuklo mai thei a chumi ani chung chuan mi puya hian opposition party te hian survey te kan ti vena sa rural lai against po hian boruak ain her danglam ve viawani ti te po kha thuma hloya kan soitelani vote chori kan ti isua hian thil maktak taka thlenga assembly election a khan kan fria tho in Karnataka khan congress in ne na sang tak in sarkar na asiama amaro chu lok sabha in thana khachuan a thil danglam chova Congress party in lak nge tura anin rin na bial pakhat Bangalore Central Lok Sabha biala thil rin lelom tak athenga an rin lo lutukang vote result outcome aron omta ka khan pura hol gandia team ten AICC team in tharuk don te me mai khalai bial ri ta po khan zirchian na nan neya kan thriat thawangin digital data in Election Commission of India hian ape chuak thadu box silo chu wain manual in a voter list ba kha anan be chau kha nia Bangalore Central Lok Sabha biala khuan MLA bial pasari oma kha Lok Sabha in than a khan abial zong a Congress candidate kha achak veka ne takin bial pakhat ti lova Mahadeva Pura ti big biala khan vote noi chuangin achak lo tatlat mai ni
chumi anan zirchian na chuan kha MLA bial big Mahadeva pura MLA bial big a khan vote teaching pen voter list teaching pen aom nin an feta tlata chuan chumi a chuan an fut ta chata chuta an zirchian na an hu chhuata ka chuan vote noi khat zani somnga vel hi teaching pen ngei ani in an mu chuak ta ni chu pura hul gandia press conference te le AICC press conference te po kan hu toin karinga mizo tonga le ling hial te po kha video te po aom to ani kha khata khan kha Mahadeva pura bi ka BJP candidate in voter on hu ta treu awang khan vote sing thum sang ni zasari pasarin BJP candidate kha atling ta ni a chuta anjir chen na chuan khang vote noi khat zani somnga teaching pena ngai khan duplicate voter mi pakhatin buthang sanga vote pakhat ai tamani na sing khat sang khat jakwa somruk mu chuani a chuan address om mialo le address lem voter singli pakwa mu chuani a chuan form 6 kan tia diklo taka form 6 pan na hian voter singthum sangthum zaruk somkho pani le address pakhata voter tam tak omna address pakhata voter somli chuang omna somnga chuang omna hi India Today nge pon khang hunte anjuk lo anjuk finfia ani hial kha national news lama de po finfia na omania khata khan vote sing khat zali somnga pani vel omani hi MLA bial pakhat ringo ta po chutiang ani chuan India rampum pu hian awana sate luldon election hi tute moni favora kalpui dan turian systematic takin thil kalpui anita emni ti mipui thinnunga voine hian doubt rin lelna alien tarne ni hemi mai pelama lok sabha in thana khan kan fia Maharashtra India block kha acha thai me mani congress in seat som pathuma hua BJP in seat kwa chuan Shiv Sena Uddhav Thackeray Paul te khan India block lampo khan seat kwa an hua chuan Sharad Pawar NCP lam khan seat riat an hutain ka ria chuti mekla chon BJP in seat pakwa Shiv Sena NDA lam atang in seat pakhat NCP in seat pakhat ti vel kha ania amaro chu thanga nu leka state assembly in thana umta khan landslide in NDA kha aron tling le ta sini BJP le thopuite khamia po khan thanga tharuk chung lekin lok sabha le state assembly in than khami kar thanga tharuk leka khan vote hi noi songa choina pung man le tlat mai ni kumsang ni som pakwa tanga somni pali lok sabha chunga apunna ain thanga chung khan Maharashtra voter kha apung manani chumi chuan thil diklo tam tak aum theinin congress le athopui India block te hian ngain anau chhopui ta ni a protest and beya election commission of India tangin digital voters list dealin le Maharashtra election apo khan darnga tlai darnga nuwa vote noi somruk pangavel atlatla to ni khang zong te ka CCTV footage te anan dila chi sang anan deal thinangin kha khan omzia om lova election commission chuan ti khan nge BJP te kha le thopui te thlinga apuang ta khania chu wangin voini hin kan rama India rama hian thil systematic tewa election process te po hi tu te moni chanzong tu te moni favorin om chome ka moni ti turin thil athleng me ka ni he Bihar te po kanan hria SIR anti
intensive role division te pon nei chome ka ni henga te po hian protest anasa pawan khera interview te kha in lo enem ka helo wa khanga te po khan min nga tinge congress party le heng chuan official in BLO ten objection ten siam lo ten an tirok trin nangin an standard chuan khan thlen khan omziom theitlat lo ni chu wangin tuna Bihar election ni ko da po hian voter noi somriat pakwa chuang ti danglam om tlat mai ni chumi ni ve ka wang chuan India block chuan na sa takin agitation anei chawa hei hi India rama democracy hum himnan apoi mo baka mi pui te kan dik na cho chanvo chu sakna ni ti se chungin pura hul kan di te hanan be chho ani a kan la se the o me ma khan Bharat Joro Yatra pura hul kan di na be khan India rama tu ma ani thuye me ma amar chu kha Bharat Joro Yatra ain tu na vote sorry ananti hemi narrative hemi program hemi du lo na hian hun tamalakal lo na chungin Bharat Joro Yatra khan mi pui participate alle tin an tamani antia report then khat ka mi malaka chiara pe chuan bible se somni pariat bible se som thum chuangin he vote chori isu hian andolan anti ni chu du lo na hian an participate toni chu vain India ram politics hi vain hen aso bul mai ni he isu hian chu mi mai ni lovin opinion poll ni china marhuai ka soyang khan opinion poll la thang si voter te pon India ram mi pui atam zo khian democracy hi beina oma democracy is in danger democracy hi hum hi mangai ni ti an response ani deu vek mai ni India rama election commissioner te chief election commissioner te thandana po hian BJP hian a thlak danglam na se em ni ama zong chuan prime minister leader of opposition le chief justice of India Supreme Court te membaran ni thina affair theyang ber partisanship party ti big omlok nan ti in alai theyang berin chief election commissioner te le election commissioner te an thlang thina ni amaro zu tuna kan chief election commissioner Ganesh Kumar te po an thandana hian BJP na ti dan ron thlak ta imaya Supreme Court an chief justice kha thang tu ra khan tel tolovin prime minister home minister le leader of opposition te chau kha anita chu wangin BJP du dan in akal lo thei talovani leader of opposition in ang pon an mi than tu ra objection pe ma se omzia tu na hian anei tolovani chu ta chapa BJP sarkar na hnuaya election commissioner an ruat nge Arun Khawvela te Ashok Lavas te po i kan thia thewang kha an tram hang zoloin an bang ta riot khania engwain yan ban na chan po kha an ni chon lang sa takin ron soingam lem lo amaro chu chan lian tak om nge yang ti kha arin theitla dani mani loka India prime vice president bandan ringot te po kha amakang nang takani khang India ramala thengai mi lo khang an thlengte BJP sarkar chok hian kan prime vice president zom tak India vice president zom tak bang turin atilui tai moni ti hial ngai thei turin thil athleng chawani chu wangin voinia kan maloka Bihar election te pom chodona special intensive role division an nei me ka te point thil tamlo ta diglo tam tak mu chuani henga hian all party te po ron om lova an tim hi a me maya chu wangin voinia hian agitation tel lo chuan sarkar hi anor tak theilo ni tin India ram punrang sanga tu nen Congress party le thopui te India block ten agitation an nei chome keini po hian naktu ka hian he du lo na lantir na pun khom hi kan nei vele do na chung te
po chu min lo riat pui nga lula a thaw me ei pura hul kan dia hi be atok na sa BJP troll army anti mai IT cell tele sang in nuiza bur siamna character assassination tam tak nen ti chunga hetia mi puite ta na chel takala ding zela tiaron kang tual te po hi mak ang reng tak ani an be na sajia ama be na sum an man na sajia ngai tua te phei chuan hetia aron chor chole thei te hi mak ang reng tak ani chumi ani wang chuan voinia hian Mizoram hian kan langa event lutuk lo nangin nakina Mizoram hin in thlan te po kan la nei don special intensive role revision an ti te po hi in thlan omna piang state a election commission hian ti zel atum chu vain Mizoram a point nge kan din mun tu ri nakin loka chuan ala buai ve noi thenia chung te ngai tu reng chung chuan voinia press conference anan ko na chan te po ania Mizoram mi pui te ne na he thil poimo tak thil omzia poimo tak hi min puan zar saka atam theianga media kal tlanga min lo tlang za sak turin kan som chuni kalome agitation hin nei na sa asama de pechon in thlang turan ni nen a boru kha kan move ko me mi pui pung khom nen khang zong zong chubi in mung chomek ania congress party hian he hi chukan en liam mai don lo khoya po Mizoram po thi top kan chua don ani mi puite digna chanvo hum himna ni pialama democracy hum himani theina na campaign poimo takani vain ma kan la zel don ani khalai kha atriki lai chunia election commission in danangina ti theilawani ti an hriat chet wangania election commission hian atira CCTV footage ten dila digital voters list ten dila chubi chung chuan party hoin an mu thei tlat lawani le time bound da election commission a chuan hek na kha thelu du lo na kha thelu turani a hei mahadeva pura ringot apo he mizir chiang turian tharu tal tapania ngai achan chu digital in data an bu thei si lo wangin hey physical paper kha anzir tangat ngat mai ni chubi wang chuan election commission po hian the ball game a khelve tamaya moni ti turin khamania election commissioner of India in press conference nei te phei ka chu media India rama journalist am jok hian BJP party ami ani tamaya mo ti turin election commission of India a press conference kha omani tia comment tam ta om hial kha I petition a kha chuan party petition ni lovin mimal kha ni jela Abhishek Manu Singh vi te Kapil Sibal te Indian Supreme Court Judge Saberber lawyer Saberber te nan dia tin CJI Khan Aadhaar Card mang turin ati boka vote an pai apiang kha an pai chan an sia tir turani ati boka tin dan thara chua CCTV footage khan ni somli panga nuwa ti bau turani ati mau maya khang te kha dan thar omngai lawani CCTV footage se kha se chiang bek don achan ju Maharashtra ko khan darna nuwa 65 lakhs in vote an thaka a thei mi alo kha CCTV footage su se alang vek don Delay of vote kha kan 65 lakhs 65 lakhs electronic data hi pechuak phalse ECI hian Mahadeva pura hemia boina hi data ni chungin solve vek thei sen ti du tlap lawa tharuk chungka zir chiang taringot mai ni mania election commissioner in pechua ponila kumsom thum paruk chuami anjirangai don sin hemi voter list zong entu te chuan te khati mai maya chu wangin a justification khachu a ropui lem lo view